بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على نبينا وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فيا إخوة الإيمان نحييكم بتحية الإسلام ألا وهي السلام عليكم ورحمة الله. musidɓe julɓe tedduɓe o weltanama on jarnama on tolnama ka lawol kisal haray karamo ko meɗen oustaz Mouhamadoul Amine ɓe senike heɓe waɗande en ɗo hande mawdou mo tawata tigui tigui on ko hollugol en fi ɓeɗo moƴƴuɓe feƴƴunoɓe haray enen kadi fi no wawire moƴƴude ɓayru laaɓani en poyi hande ka leydi men ɗo lagine o angal moƴƴugol moƴƴina ɗum no wondi e lorra haray tigui tigui on ko ɗum ɗo woni koɓe woni waɗande haray ko toli moɗon iɗo weltana iɗon du'ana iɗon jarna haray meɗe wi'a on tafaddal ya ustaz. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa ala zalimin. Usalli wa usallimu ala ashrafil anbiya wal mursalin nabiyina wa habibina wa tibbil fuadi muhammadin rasulillah wa ala man salaka ila tariqi ila yawmiddin. أيها الإخوة أحييكم تحية إسلامية تحية أهل الجنة تحيتهم يوم يلقونهم سلاما. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. musidɓe julɓe haray kono ɓe makri noon se ummade julde haray yewtere nden ko fi shi'aru salihina mande moƴƴuɓɓen ɗo gandi awhallahu ila Musa Allah holanɗo goto on wahini e annabi Musa jalla wa ala wi ya Musa o wi ya Musa arda bi kisrati khubzin min sha'irin tasuddu biha jaw'atuka wa khirqatin tuwari biha awratak wasbir ala al-musibati wa idha ra'aita ad-dunya muqbilatan faqul inna lillahi wa inna ilayhi raji'un uqubatan ajjalta fi ad-dunya wa idha ra'aita ad-dunya mudbiratan wal faqra muqbilan faqul marhaban bi shi'ari salihin. wa hadith rawahu ad-Dailami an abi darda radiyallahu anhu. o hadise o ɓan hadise on feñani en piiji ndan anna amru dunia basirun anna wondema fi andini en aduna wona ko juuti wazadaha ay wazaduha dalilun kadi joɓari aduna on ɗum kañum kadi ɗum no fanɗi joɓari aduna no fanɗi ko noon kañum kadi wa khataruha ɗum ɗon kañum kadi haqirun on faami yani danger aduna on ɗum no hawni on faami sabu annabaɓen al anbiya wal mursalin hurima aktharuhum min ad-dunya buy e maɓɓe ɓe harminanama keɓal aduna wa kana nabi sallallahu alaihi wasallam faqiran zahidan fiha tawi nulaɗo Muhammad sallallahu alaihi wasallam ko baso rentiɗo e hoore mum ɗum ɗon kañum kadi wa arada arrahman alayhi an yuhawwila lahu Allah holanɗo goto weɓitani nulaɗo Muhammad sallallahu alaihi wasallam an yuhawwila lahu jibalu makka dhahaban yo waɗanmo pelle makka ɗen fof kange ka aduna ɗo fa aba nulaɗo sali siko woɓɓe men hande on faami nulaɗo maki a ju'u yawman fa asbir mi welete ñalande mi muñño wa asba'u yawman fa ashkur mi haare ñalande go mi yetta Allah allahumma ahyini miskinan wa amitni miskinan nulaɗo Muhammad sallallahu alaihi wasallam ɓe maki Allah holanɗo goto on yo wurnan komi miskino ƴettitami hara komi miskino kadi ayi wahrusni wasurni fi zumratil masakin moɓoyan wondude miskinaɓe yawmal qiyama darde ko nulaɗo ko wano noon fillora fi nulaɗo Muhammad sallallahu alaihi wasallam ɓe maki wi'a mar sabi'a min khubzi sa'ir 3 ayyam mutawaliyati on faami huntere biredi ɓe haral ɗum e nder balɗe 3 kasa jokkodirɗe ka maɓɓe hatta mata ha ɓe feƴƴin nulaɗo Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aisha radiyallahu anha sonnajo maɓɓe on filli
o sonnajo wi kana alhilalu yamurru walhilalu yamurru walhilalu yamurru lebbi lewru arayno numaya ara numaya wala yugadu fi bayti muhammadin naru huɓɓano ka yite ka suudu hara huɓɓaka yite huɓɓaka ka suudu nelaɗo muhammad sallallahu fama kana ta'amukum ya alul bayti on to masabaɓe landi aicha ko on ɗum wonno ñametemon onon ɓe gure nulaɗo halata aicha wi kana ta'amuna hadaini l aswadain attamru wal ma ko ɗi ɓaleji ɗiɗi tamaro e ndiyam wonno gurdam amen ka galle nulaɗo muhammad sallallahu alayhi wa sallam fillama faqad dhukira ani nabi sallallahu alayhi wa sallam nulaɗo muhammad sallallahu alayhi wa sallam okkorimen komin ñama nemin men mana ñammin men fa ja'ahum bi wi'a'in fihi tamrun fa akalu ɓe addimiranhum tawi ko tamara won ton ɓe ñaami summa ja'ahum bi ma'in on ton ɓe addani ɓe ndiyam ɓuɓuɗam fa sariba nabi sallallahu alaihi wasallam nulaɗo muhammad sallallahu alaihi wasallam yari summa qala nulaɗo maaki inna hadha lamina na'im lamina ni'ami alladhi sawfa tusaluna an ɗum ɗo ko nema e nemaji ɗi annduɗa o landitoyte ɗi yawmal qiyama fakala umar ibn al-khattab umar inni ahadha ya rasulallahi min an-ni'ami alladhi yusalu anhu ɗum ɗo kadi no jeeya e nemaji landitoyteɗi faqala an-nabi sallallahu alaihi wasallam ɓe maki kisratun min al-khubzi tasuddu biha jaw'ani haysi tawi woni ko kuntum biredi kun ittirte kun heege wa khirqatun ara ko lincu jogiɗa to wari biha awrataka kun sumirta himama o wa hujratun yahmika min al-har wal qar on faami ma ko kaƴum waɗɗa ley kaƴum waɗɗa ka ɗuwoɗa danday kumma ngulendi e ɓuɓol ella wo ala wama zada an zalika kala ko fawi e hoore ɗum ɗo fa huwa min an-ni'am ɗum haray ko nema a landitoyta ɗum yawmal qiyama ko ɗum waɗi wa hina hadara al mawtu salman al farisi ɓay mayde nden cheikh tawi salman al farisi on tuma o ahada yabki o joni o nangue wullugol ɓe wi on tuma sahabaɓe naati e makko ɓe landimo ɓe inni ma yubkika wa anta man qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fihi salmanu minna ahlul bayti ɗum ɗo wawalima yonde ko on ɗum wullinayma ammo annduɗa nulaɗo muhammad sallallahu alaihi wasallam maaki wondema an salmanul farisi ko a jeeyaɗo e amen ko a jeeyaɗo e ahlul bayti amen ɓeygure amen ɗum ɗon wawalima yonde ɗa wulla on tuma o wi wo wallahi laqad ra'aytu mus'ab bun umayr hina qutila mi yino mus'ab bun umayr ko paykun ari tawi nelaɗo muhammad sallallahu alaihi wasallam heɗiti jaɓi l'islam be makko no risuno mawɓe makko ɓe no risuno ɓuuri makka fof kala ko falano ka galle mawɓe makko ɓe inni so gomɗini nelaɗo o ñamata ɗon o holtata on tuma o gomɗini nelaɗo muhammad sallallahu alaihi wasallam ko on nelaɗo yimminno ari madina andini yimɓe madina l'islam ñande o wara ko ɗum noon salmanul farisi wi wo mi yino mo nden ñande o wara nden hari ala ko waɗiremo kasange concol yonaygol mo si hoore nden sumama koyɗe ɗen sumatako si koyɗe ɗen sumama hoore nden e sumotako ko on no ɓurnolam moƴƴude ko ɗum waɗi mi wulli on tuma ɓe inni ko ni woniri fi aduna gad busitat lana o wi ko ni woni fi aduna weƴƴitanama en wa nakhsha an nakuna tayyibatuna gad ujjilat lana meɗen huli wata taw hara ko okka ɗen ka aduna ɗo ko wata taw hara ko aduna ɗo okka ɗen hara
ara wona janngo hara ko moƴƴereji men ɗin Ara kala ko hara woni e arde tawa en ga woni arde tawa en ga ha ko ɗum ɗon min huli allahu on faami o wi ɗum so ɓeeɗo huliri noon oustage enen noon ko honno guerde ten hiɗe reeni hannde ka fewdiɗen ɗo allahu akbar eɗen e ɓeele en woɗɗodiri seeɗa allahu akbar e moɗi sas nam allahu lanɗo goo toon no ŋiñi aduna o inni aduna waton jokko aduna tellat aduna moƴƴa e nokkeli heewɗi ka qur'ana jalla wa ala wi nam man kana yuridu hayati dunya wa zinataha en waffi ilayhim amalahum fiha wa hum fiha la yubkhasun allahu ulaika alladhina laysa lahum fil akhirati illa an-nar ko noon kadi e aya goo jalla wa ala wi wa mal hayatu dunya illa mata'ul ghurur allahu ko noon kadi e aya goo man kana yuridu thawaba dunya fa inda allahi thawabu dunya wal akhirah ko haqiqa ɗum ɗo fof ko ayeje qur'ana ko noon kadi jalla wa ala wi fa min annasi man yaqulu rabbana atina fi dunya wa ma lahu fil akhirati min khalaq nawoni sa no ko noon ka qur'ana on e hadiseje ɗuɗuɗe no woodi e jantiɗe fi ɗum nam on faami nulaɗo muhammad sallam ko maaki fi aduna on faami ɓe maaki e aduna ya dunya man khadamani ha fakhdimihi nam wa man khadamaki fastakhdimihi ha nam nulaɗo maaki ɗum ɓe maaki ya dunya murra ala awliyai wala tahluli lahu fataftinahum wa yaqulu نعم ويقول يوم القيامة ويقول الله جل وعلا الله لن تقوتهم في أي نيند تنغل أدنوني أحبائي فيقول الملائكة من أحباؤك يا الله فيقول فقراء المسلمين واسو بجلب بينكو بيوني بينيند جانكو فيدنون منه بين باتينتي الله waasuɓe ɓen fa yaqulu ama innani lam ara dunya ankum li hawani kana bikum alayya walakin aradtu bidhalika an ad'afa lakum karamati alyawma fatamannaw alayya ma shi'tum alyawm allahu akbar fayu'maru bihim ila aljannati قبل الأغنياء ب40 خريفا الله أكبر نولاد محمد صلى الله عليه وسلم بماكي يدخل فقراء أمة الجنة قبل أغنيائها ب500 عام الله واس بين مفتدين بناتي الجنة بأديتو باترون بفير بين 500 عام دوبي تيمي ديجي الله اكبر كنا تاكونا ما ديفرنس الله اكبر كوني ونيري في ورويا في الله ما وندما ان اخوين في الله مسيبه ديدو on fami ahaduhuma ghaniyin wal ukhra faqir oya ko baso Allah oya ko miskin oya ko galo oya ko galo oya ko baso wa dakhala al faqir al janna baso natika al janna na'am wantadhara o sabbi dimmo makko galo on na'am non o sabbi mo ton Allah wadi non so aroy Allah on tuma o inni o ko honɗum haɗi ara ɗum fof o yawi o ya inni min sabbike ma ɗo mi sabbike ma ɗo non sugilna alayka ma akharaka ko honɗum nennuma mi sabbike ma ɗo mi ronki ya akhi o wi wallahi wallahi komi jogii kon ko ɗum ɗon waɗuno leetinin mi landitegol ngol yawmal qiyamati landitegol ngol ko ɗum leetinin mi yawugol naatugol ngol allahu akbar landitino lan ma tarakta kon ɗum accuɗa wa kayfa iktasabta kon ɗum faggitiɗa kon ɗum ɗaɓɓuɗa wa fima anfaqta ko honto dépensuɗa ko ɗaɓɓuɗa ko na'am ustaz wa kullama kathura
malul abdi kullama tala mawqifuhu lis-su'al Allahu yawmal eh qiyamati no jawdi ndin ɗuɗiri noon ka aduna ko noon lande ɗen jotirta e jon jawdi ndi yawmal qiyamati on faami na'am yo yimɓe ɓe watta yiide on jarama ko ɗum waɗi haray koye oti koye muñño na'am e hoore dewal Allah ngal na'am ko ɗum ɗon nafata pellatu sa muñño ɗen kala ko Allah walanɗo goto on e waɗani na'am ko ɗum waɗi ɓe inni wasbir alal musibat muñño masiboji ɗi on faami sabu ko ɗum ɗon ɗaɓɓa pellatu sa on faami li bayani sabri al matlub na'am ko sabu muññal ɗaɓɓangal ngal na'am waɗi si yiɗen ɗi qissaji pellatu ɓen no muññino ɓe muññino nulaaɗo Muhammad sallallahu alaihi wasallam ñande go ɓe arno e gabru ɓe tawi suddiɗo no fesa ka gabru ɓe tawi suddiɗon no wullude ɓe maaki ittaqillaha wasbiri koni hulɗo Allah ka gabru ɗon suddiɗo on andali ko nulaaɗo suddiɗo wi heɓalima ko heɓinmi kon ko ɗum waɗi siɗa wolandelan na'am on faami na'am tawi ko sunno ko oya feƴƴini kon tawi o mettini nulaaɗo Muhammad sallallahu alaihi wasallam e fanki bude wonoy ɗon ha ɓe maaki yurmede no ara e mo be si tawi woni o heɓi musiba o fesa on faami hay kamɓe nulaaɗo Muhammad sallallahu alaihi wasallam ko paykum fewndo kamɓe kadi na'am e geɗal ɓe maɓɓe ko feƴƴinno wono Ibrahim na'am nulaaɗo dosuno na'am ɓe wulluno na'am on faami ɓe wulluno awa suddiɗo on kañum kadi si heɓi ɗum ɗon fesiɗon haray nulaaɗo Muhammad sallallahu alaihi wasallam sali wiyandema e hunde sana huɗo Allah tum muññoɗa ko ɗum nulaaɗo ma kan ɗum na'am ɓay o andoyi ko nulaaɗo on tuma o wi ya rasulallahi jaka ko an winolan ni nulaaɗo maki hi ko gonga kono a felnaki innama sabru inda sadmatil ula na'am ko muñalngal ko tuma masibon ñande masibon ñande heɓuma on ɗin gulal ɗon o na'am ɗin ɗon ko wullata ɗin ɗon ko ella o ala e ɗin gulal ɗon oti julɗon ko yo wi'u tum inna lillahi wa inna ilayhi rajiun si tawi masibo heɓima nambara heɓima wi'u inna lillah minen ko Allah men wodani wa inna ilayhi rajiun kaka makko men oto on faami ɓe wi wa ida ra'aita dunya mukbilatan si a yii aduna mukbilatan so a yii aduna no fewtuma faqul wi'u inna lillahi wa inna ilayhi rajiun wi'u ɗum minen de ko Allah men wodani kaka makko men hotata o ɓubatan ajjalta fi duniya a faami a tawayi ko goɗɗo yaccinanama ka aduna on faami haray andu haray ko lette ɗe yaccinanama ida aqbalta duniya watma anna lahal insan la yufakkiru fi lmawti wa innama yufakkiru fi listimta biha fakat allahu akbar si tawi woni aduna fewtima aduna fewti neɗɗanke o heɓay mo kooka kala ko o faala o heɓay mbuuɗi kala ko o faala ko Allah tum andi ko walantomo ñallal o miijitotako mayde innal insana la yatqa an ra'ahu staqna yejjita fi mayde nden fet ko on ɗum o miijitoto ko nema on ko Allah waɗani mi ko jankadi ko haray ko ɗum ɗon o faalete fa duniya fitna aduna ko nambara yehi julɓe ɓe reena jarama ko ɗum waɗi no waɗɗi kala julɗo innugol inna lillahi wa inna ilayhi rajiun o taw yejjuto ɗum si tawi woni e masibo heɓimo sabu ay hunde a jogaki ko Allah lanɗo goto on jogi wa sayati yawman aroya e ñalande nde annduɗa turja'u fihi ilallah a hotay ka Allah nde ñalande aray ratata ɗon on aray wata welsindo mayde nden aduna soholire ha bonnane belan Allah ɗan e ɗoftare Allah nde si tawi aduna on bonnanima ko welata Allah e ɗoftagol Allah
a haray haajuma boni yo o tigi watta yiide on jarama on faami naam moƴƴo e yimɓe ɓen naam e aduna o kama ahsanallahu ilayka wono Allah moƴƴore ma wonano kamɓe yimɓe ɓe ɓe moƴƴore wonano kamɓe yimɓe ɓe moƴƴore on jarama moƴƴorno Allah walanɗo goto moƴƴore ma naam sa ta yejjutu ko Allah waɗanma ko naam anda ko ha seeɗani pelletiro sa wasil rahimaka jokku enɗam maɗan hakkude ma enɗam maɗan ko ɗum kañum kadi e ɓadodiraɓe maɓe wasil ahlu qarabatika moƴƴo e ɓadodira e kawtal ma naam woɓɓe ɓen wawata ɗum woɓɓe ɓen kono kawtal mum wullira to ñande o ñande watta dolle wattake ɗum wattake on faami no woodi ɓe annduɗa ko wasuɓe on faami kono hiɓe muññode basal maɓɓe ngal ɓe jaɓali aduna bonnana ɓe on faami si aduna noon woni aduna labanama madina aduna on e dina kan moƴƴanima ɗum ɗon si moɓodiranima haraya malama pelletiro si tawi noon dina kam boni aduna on moƴƴi a perdi Allah dandu en ɗum amin amin ko ɗum waɗi e wasuɓe ɓen e fewnonulaɗo Muhammad sallam fuɓara en ɓe yahuno kanulaɗo Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ɓe wi e woɓɓe ɓen no jogii fehe ɓe wadde ko moƴƴi ɓe julde no min juulirta ɓe hoora no min hoorirta faami hiɓe jogii minen min ala ɓe hajjey min hajjey ɓe sakkoto kono minen min ala feere nulaɗo Muhammad sallam ɓe maaki kasi ala uallimukum shay'an mi andinayi on hunde nde annduɗa tudrikuna man sabaqakum kala kala ɓurɗon on hewtoto ɓe on hewtitoto ɓe ha aditoɗon ɓe ɓuron ɓe wonde yeeso yawmal qiyamati wala yakunu ahadun afdalu minkum hara goto ɓurali on si tawi woni on jaɓi komi yetto on ɗo ko si tawi on waɗi komi yamirta on ɗo ko ɓe wi awa ya rasulallah yetimen ɗum tigi allahu akbar ɓe wi yetimen ɓe wi ya rasulallah yetimen ɗum nulaɗo Muhammad sallallahu alaihi wasallam maaki ɓe inni ɓe maaki tusabbihuna wa tuhmaduna wa tukabbiruna halfa kulli salatin 33 on faami on habbiray on wiyay subhanallahi alhamdulillahi allahu akbar kala batte julde be si salminama laawi 33 so wi ɗum ɗon on hewtitoto ɓe moƴƴere nde yawmal qiyamati on faami ko ni wonirno ɗum nulaɗo Muhammad sallallahu alaihi wasallam ɓe maaki sami'a ikhwanuna ahlul amwali bima fa'alna fa fa'alu mithlahu ɓe maaki ɓe inni nulaɗo musidɓe amen ɓen kañit ɓe nani no min naniri noon ɓe golliwa no min golliri noon nulaɗo maaki dhalika fadlullahi yuti man yasha ko bagoral Allah ɓural Allah o hokkay ngal kala mu'min si a heɓi jawdi ndin a sakkorindi sabi Allah a itti zakka e mayri ha laaɓi a jonni miskinaɓe ɓe geɓel maɓɓe ngal a faami andu a heɓay ko ɓe heɓoyta ko yawmal qiyamati kono si tawi woni a waɗali ko ɗum ɗon haray aduna on bonanayma haray yo andu ko aduna on haray si tawi a waɗali ɗum ɗon andu haray ko lette ɗen ɗum annama aduna si tawi woni a waɗi moƴƴere nde a heɓoy moƴƴere nde yawmal qiyamati sabuna aduna ɓe wi koya a fewto e aduna anda wondema ko Allah hulanɗo goto on okkata andu noon aduna ɗo fallahu yu'ti dunya liman yuhibbu wa man la yuhibbu wa liman la yuhibbu Allah hokkay aduna mo yiɗi e mo yiɗa few bal qad takunu fitnatan wastidrajan ɗum noon ko fitina onmo wonande onmo yiɗa on faami ko suynugol mo sabu so waɗirali ko moƴƴi ko yawmal qiyamati ko nambar on faami ko ɗum waɗi si tawi woni ɓe wi fa ida ra'aita dunya mudbiratan sa yi aduna no hucciti huccanma
a tawi wal faqru muqbilan ko basal ngal fewtuma torki Allah ɗumani ke amin mi anda ndaari kaari kan no jogii otoje ndaari no yiltidira étage uji ndaari no min mi ala hay dépense mi ala hay kam waalo wi'u marhaban bi shi'ari salihin wi'i eyo Allah battane moƴƴuɓe Allah walando goto moƴƴinante a wondoyay e moƴƴuɓe ɓe yawmal qiyamati sabu nulaaɗo Muhammad sallallahu alaihi wasallam ɓe maaki fa wallahi mal faqru akhsha alaykum mi wondiri Allah wona basal ngal mi hulani on walakin akhsha an tubsata yani ad-dunya alaykum kama busita ala man kana qablakum fatanafasu kama tanafasuha fatuhlikakum kama ahlakahum fami nulaaɗo Muhammad sallallahu alaihi wasallam ɓe maaki wona basal ngal mi hulani on ko mi hulani on ko wata aduna weƴƴitane on no weƴƴitoranno ɓen adiɓe on heɓunoɓe jawle on faami ɓe pooɗodiri waɗi ɓuro e heɓugol jawle ɗen ɓe halki wano wata on halko no ɓe halkolno ko ɗum ɗon mi hulani on ɗum noon koye watta yiile muɗum ko ɗum woni arayi koye watta yiili e ɗum ɗon muradu moƴƴir on jarama fota albarka on weltanama haray musidɓe ɓen ka yaasi kadi ɓe weltanike on fota ɓe windani on ga fota haray no woodi e maɓɓe windan ɓe on ga alhamdulillah woɓɓe no windi barakallahu fikum woɓɓe no windi ga bindi labaɗi toujours fi weltanagol on jarna oustage haray min weltanike on min duwanike on min jarni on yo allahu subahanahu wa taala on yoɓon ko ɓuuri moƴƴude joddi haray hiɗen toppitade mawdu o miɗo weltana ɗon jarna inchallah nam assalamu aleykum ko noon Cheikh Mouhamadou Julde nam ɓe wi'i ko ɗum waɗi iyaka wassalihin e watta yiile moƴƴuɓe pallete ɗum sal aade moƴƴo wona yo tampine aade moƴƴo wona yo tampine aade mbi halal wona yo tampine wona yo bonne nulaaɗo Muhammad sallallahu alaihi wasallam e maaki e hadisul qudusi ko jallaw ala wi man adha li waliyan faqad istahalla muharabati allahu akbar وما تقرب إلي عبدي بمثل أداء الفرائض وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته كنت عينه التي يبصر بها وأذنه التي يسمع بها ورجله التي يمشي بها وفؤاده الذي يعقل لسانه الذي يتكلم به وإن سألني أعطيته وإن دعاني أحببته وما ترددت عن شيء أنا فاعله ترددي عن وفاتي لأنه يكره الموت وأنا أكره مساءته رواه أحمد والحاكم وأبو يعلى والطبراني بيدو في اللي أو حديث يونون حديث فامي بي ولي تاو كومبوني ولي فامي ولي بي كوني ولي فامي هو المؤمن الذي يؤدي الفرائض كوكم إن الله جنو يعني توتو فريلاجي جلدني ala wajil akmali no timmiri juulayɗo waktuji ɗi angal juulgol ɗi waktuji ko nambara no hulɓini usal moɓa fo inna mi yoɓoya kiki ko hulɓini golle nambay ma e aduna ha bonnane juulugol waktu nge wattumo bonnanama alaharama ko hombo woni waliyu ko gomɗinɗo Allah juulowo waktuji ɗin fof no timmirino o juula naafiloji ɗin gatte ɗen faami ko on ɗum woni wiyete naafiloji ɗin ko ɓeydaruji ɗin on faami dok ko anniɗa fi Allah kon hiɗa gatte ɗen ko wonɗa ruƴƴude kon on faami ɓe wi won nawafilu tujbiru naqsul fara'id ko uytaninoma ka farillaji
fewndo ɗaytunoɗa ko wonɗa e wadde naafiloji ɗi allahu lanɗo goto on yoɓintinarte ɗum to awwiito alhata allahu lanɗo goto on palji ɗi waɗaynoɗa ɗin allah lontinante ɗi moƴƴere Allahu akbar. on faami ko ɗum ɗon ko ɗum waɗi ala ko allah ɓuri yidde hewtiti tottugol ɗi farillaji julde ko ɗum ɗon woɓɓe welsidi hay sino ɗon juulata ma ko tuma salmina o siya so buyro buy woɓɓen ko ɗum ɗon arale siko rendez-vous ka airport avion accatano a faami welsido e naafiloji ɗi on faami ɗum ɗolle ko ɗum ɗolle ɓattinta neɗɗon e allah on faami ko ɗum ɗon o tigi wattanta yiide tottugol e naafiloji ɗi ɗum waɗay ha seɗa tawi woni a waɗay darɗe ɗiɗi darɗe nayyi aɗa fana ɗiɗi fana aɗo alansara kañum kadi nafoore on ɗum ɗon si futoro juulama ma aɗo geeƴe ma si geeƴe juulama ma o sa witre ma sana ɗum ɗuma fop si tawi woni ɗa wadde ɗin haray andu an a woni aaden giɗo allah wa ada in nawafil yuaddi ala hubbillahi lil abdi cheikh tottugol ɗiɗi naafiloji adday giggol allah fa ida ahabbahu llah si allah lanɗo goto yiiɗi jeyaɗon kana sami'ahu allah lanɗo goto nananaymo ko woni mo torade ko yasma'u bihi allah nanayi ko woni e torade ko o jaɓanamo ko ɗum si tawi woni jalla wa ala o wi walladina hum anil lagwi muriduna alladina yastami'una alqawla fayattabi'una ahsanahu on faami haray ko ɗum waɗi sendidirgol gonga e fenade jokka gonga o ko nafa molanaka hakkude julɓe ɓen on faami ko nafa molanaka hakkude julɓe yo o tigi janto inde allah o juula ɓernde makko nde laaɓa o moƴƴa kanko e allah ɓe weldi on faami o wuura e ɗoftare allah nden o acca lorrugol yimɓe ɓen ka konngol sappagol yimɓe ɓen ko boni o acca ño'ugol yimɓe ɓen ɗum ɗon nafaymo ñande janngo ɗiɗo none kala noneji tampinayi ɗi tagaɗo rentoɗa sowona ɗum anñi allah on haɓoye ñande janngo haray ko yo tigi e watta yiile mum koye watta yiile ɗum ɗon haray ko ɗum ɗon fa hal yumkin marifatul waliyi ɓe wi waliyu no ando woɓɓe ɓe no suuɗo tawa hara ko waliyu on faami woɓɓe ɓen no suuɗo kono tawa hara golle maɓɓe ɗen fof koko allah yiɗi ɓe hajaka e feññingol holla yimɓe woɓɓe ɓen allah lanɗo goto no feññina waliyagal mum ngal hamɓe woni ɓen allahzina ɓe wi ko arru'yatu sadiqa koyɗi gongaji ɗi heɗoɓe koyɗi gongaji ɗi ɗum ɗon sabu nulaɗum hon satan ɓe maaki fi moftaden ɓe maaki zahabal mujisatu wa baqiyal mubashiratu ɓe maaki mujiza on lanni ɗum lanni e nelaɗo mujiza ko nulaɓe hendoto mujiza wona yo goɗɗo go innu minen ko mujiza min waɗana dey no woodi woɓɓe ɓen darotoɓe no jogui jikori no muuɓi nokku goto no haɓɓi yimɓe ko yo rew ɗum inna ko mujiza allah okki ɗum subhanallah inna ko mujiza allah okki ɗum mujiza okketake sona rasul annabaji ɗum lannino kono noon weltinegol ngol mubashirat on ɗum ɗon honɗum woni weltinegol ngol ru'yatu sadiqa koyɗol moƴƴol ngol jiyaɗo allah yiyata faami ɗum ɗon on julɗo no yiya ɗum ɗon ella wo ala ɗum ɗon allah lanɗo goto no waɗa ɗum e jeyaɓe allah ɓe yiya ko moƴƴi ɓe hoyɗa ko moƴƴi allah lanɗo goto waɗira noon wonira noon ɗum ɗon no wona e bani adama haray ko yo yimɓe ɓen faamu ɗum ɗum ɗon haray ko mubashirat min allah ko allah lanɗo goto on e waɗi sabu nulaɗo muhammad sallam ɓe maaki sabu nde yewtere dalil muɗum nulaɗo muhammad sallam ɓe maaki kana fi man qablakum muhaddithuna no woduno
aditinoɓe ɓen ɓe on ɓe yi'aynoɓe ɓe holla tawa Allah waɗira noon fa in yakun fi ummati minhum kam mofte an ɗo ahadun hay goto wonata wona ɗum sona Umar ibn al-Khattab. Allahu akbar. Ko ɗum waɗi ɓe maaki annabi lanni hatti e am min si arayno ko e Umar ibn al-Khattab. Allahu akbar. Molnande honno saz geɓal molanande sahabaɓe goo haari si tawi woni ɓe jangino qur'ana ɓe juulayno Allah lanɗo goto hollayno ɓe piiji ka samawu ɓe yiyayno piiji ɗum ko dokkal Allah ko ɗum waɗi Allah lanɗo goto on gomɗinɓe Allah ɓe ko yoɓe toro Allah si tawi woni a torke Allah no hani torode no a laaɓi Allah o korte ko ɗum waɗi si jalla wa ala wa in sa'altani wa in sa'alani la a'taytuhu si tawi o torikelam mi okkoraymo kono ko si o laaɓi dey wa in ista'adha bi la u'idhatuhu si tawi woni o dandorilam mi dandaymo on faami ɗum noon ko ni e woniri fi yimɓe Allah ɓen on jarama haray koye watta yiile on jarama ustaz haray ko ɗum ɗo e jogiɗen ko ɓeyden wat e julɓe ɓen no ɓe watta yiile on jarama julɗo yo reeno yo o reeno sabu o andita ñande go aray sa'i hara nde o ala aduna mayde tawaymo on faami koko o golli kon o woni wadde kon ko ɗum ɗon wonata yeeso makko yawmal qiyamati so maayi ko ɗum ɗon o yimmindinte mo be ko woni e golluɗe kon ɗum noon wakkilo golle ɗe wonɗa golde ɗen ɗe moƴƴanani hara koye ɗum ɗon yimmindinteɗa ɗum ɗon ko geɓal Allah ko ɗum ɗon wasiɗen hoore men on jarama e julɓe men fop on jarama haray ko ɗum woni yewtere men nden hannde on jarama ustad albarka min weltani ko yo Allah subhanahu wa taala o weltana on haray musidɓe ɓen ka yaasi no woodi wonɓe leyɗe sertuɗe haray ɓe weltani ko on ɓe windani on ga bindi buyi haray ɓe weltani on fotanon haray tigi tigi on ɓe weltani ke on moƴƴa wona koto men Cheikh Alsane Darame wano koto honno wono jaja men Aminatou Diallo kamɓe kadi ɓe windani on ka lawol kisal ga ɓe welti moƴƴa haray ɓe holli vraiment haray lawol kisal on ɗo ɓe weltori lawol kisal on haray tigi tigi on honno hiɗo weltana ustaz haray wato koto men ɗo kadi honno Al Hussein Diallo ɓeɗo kadi ɓe windani en wondema no laaɓa wono koto men Balde ka sifiɗon ɗafi ɓeɗo ɗuma ko hawni ko ɓe windi ɗon Allahu akbar ɓe haray kadi équipe lawol kisal on fof no weltani on no jarni on fota haray ɓe winditanama kamɓe kadi toon ɓe jarnama haray wono koto men Wuri Diallo ɓe windani on machallah sas wono jaje men Kadiatou Diallo ɓe windani on assalamu aleykum wono ɓeɗo kañum kadi maketeɓe Dalen haray Diallo kamɓe kadi ɓe windani on machallah haray on jarama buy haray ɓe windani on noon sal haray wono koto men Mouhamad Ba kamɓe kadi ɓe windani on amin haray wono koto men kañum kadi honno Bela kamɓe kadi ɓe weltani on ɓe jarni on ustaz haray duwane ɓe weltani ɗon haray ko ɓeɗo hetti windugol kono ɓe busse maɓɓe hiɓe sifude inchallah tori Allah yo Allah yoɓɓe ko moƴƴude Allah renuɓe ayna Allah okkoren ko falɗen amin ko nafata en aduna e lahara amin yo Allah dandu en nambaraji ɗi en torki Allah yo Allah lanɗo goto on hokku en no waɗen aduna e lahara yo Allah lanɗo goto waɗa barke e meɗen waɗa barke e meɗen en fof en torki Allah directeur radio meɗen fatunde ko heeɓi ko yo Allah yeppi yo Allah lanɗo goto yaafoɓe yeɗaɓe aljanna ko ɓen neyiɓe yo Allah lanɗo goto yeɗuɓe aljanna yo Allah lanɗo goto on e mo be ka woniri ɗon ɓe winduɓe letterji yo Allah yoɓɓe ko ɓuure moƴƴude yo Allah renuɓe ayna accidan ha ɓooya juuta gol lawol kisal sincanɓe yo Allah okkorɓe no ɓe waɗa aduna e lahara yo Allah hisimɓe e leydi ndin okkora en no waɗen aduna e lahara yo Allah lanɗo goto moƴƴinan en leydi ndi yimɓe leydi ndi okkora en ko falɗen watta leydi ndin e lawol moƴƴol waɗa julɓe fof hunde wotere yeɗa en aljanna jaabina duwawji ɗi moƴƴina hajuji meɗen okkora en gandal nafaygal en aduna e lahara e jawdi nafayndi en aduna e lahara en torki Allah yo Allah laɓɓin en fof okkora en no waɗen yeɗa en aljanna rabbana atina fi dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar ɓe journaliste ɓe men kadi yo Allah yoɓɓe ko ɓuure moƴƴude
maymuna Amin. kañum e kajjatu yo Allah Amin. yoɓɓe ko ɓuri e moƴƴude Amin amin. okkorayno waɗen adna e lahara Amin amin. rabbana atina fi dunia hasana wa Amin. fil akhirati hasana wa qina adhaban nar Amin. subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin Alhamdulillah. allahumma salli ala muhammad wa ala ali Sallallahu alaihi wasallam. On jarama albarka. Jazakumullahu khairan. On jarama.